Bayel de Biashkota pasel tahtoholtik. Yayal tan zwini ke biyun te hichashkota pasele. Biyun hichashkota pasel tahtohol shite azwini ke. Vaya vuelta más nave descuenta el billón te hichashkota pasele. Pero ya nave descuenta el tapatit. Pero ayan te maik vino las naves descuenta el billón te hichkota pasele. Pero hayas kan shkota wotan te vino te diose. Jame aitas kap te viña shkota pasele. Tamante Lamentaciones 3:37. Machayas huya yal. Te hay viña shkota pasel te me mahichuk yalok mandar te Jehová. Spisil viña shkota pasel yunanish ha yalok mandar a te kahwaltike. Jum vuelta te ahwalil David. Ochta labanel y ta utzinel yun te simei sbihil te winike. Yash ojotaton te David yun te simei. Pero de yal te sarbia, la yal ahwalil abon permiso yeshba. Shot beshol jame winik ine, pajas utzi y shite te yal te sarbia. Pero de David la yal biyun yal sarbia, biyun hichka walabi. Te me hichi yal bona winik ine es que Dios abot permiso yun te hichi yal bone. Shite ahwalil David. Hermanos amigos, te jaiba esta yil ini mensaje ini. Spisil biyashkota pasel tahtoholtik yunanish hala yak permiso a te kahwaltike te manchuk la yak permiso te kahwaltike mashkota pasel te chuke. Binko em ta pasel te merok ashel mala mulan. Aik ashel mashak ante hichkota pasel pero kota pasel como Dios la yak permiso kahwaltik la yak permiso te hichashkota pasele. Mabal hauk yashlok ta ye te macha mero toyol te bintik lek so te bintik malekuk yashkota pasel chite kahwaltike. Ayor el de chamel, kashtulan chamel te COVID. Yahoko betanz winiketique. Mach a las pas de COVID. Jabas de Dios o ja te pukuje. Bayelelik ja te pukuje chik mauk hermanos. Te viruse hay mes kush lejal, hay vida yun te viruse, kushul mete viruse. Y te único mach ya kush lejal ja te diose te pukuje mashuya ya kush lejas tu que el mene te pukuje mah pas wanehuk te pukuje sino que pas bil ek te pukuje. Junash te pas waneh. Ja Dios. Junash te mach ya permiso ja Dios aitas kaos pisibi aita chulchan. Bin aita balu milal. Bin aita maretik. Ita yetal te balu milales pisil yilo aitas kaop te diose. Iyas nabata te kahwaltike hayo masha melawotan aunque masha na bins cuenta ilte ta cuelta pasel ta kush legale pero te kahwaltike iyas nastukel aitas kabs pisil te kahwaltike yilos pisil snaos pisil bieshkota pasel yunanish halayak permiso ate kahwaltike. Ayus mukulawotan. Ay kahwaltik. Ay Dios tik. Hayas pas mandars tukel. Jame yasmukulina wotan abi. Él te ama como nadie en este mundo. Él dio la vida por ti. Jesús te ama. Ya escuchaste su palabra, ahora te toca compartir, que todos sepan que es salvación y vida eterna.